хай ман ҳоли духтаре ки ҷавон ман актриса ва ҳунарпеша. ба ҳунарпешагии духтарон бисёре аз падару модарон розӣ нестанд. барое ки мардуми имрӯзаи мо ба чашми каҷ нигоҳ мекунанд. мегӯянд шуморо як себ ҳунарманд кардааст. ман ина аз Бадахшон овардам. рост омадан пеши ман гуфтанд гул бачам ин барои ту, барое ки ба хубӣ аз уҳдаи ҳама баромадӣ. ин дар намоишномаи Бунбаст гуфтанд шумо беҳуш шудаед. Он аз ҳаяҷон буд ё ман аз болои стол аз ҳамон баландӣ ғалтидам. муаллифи филм Баҳриддини Сабур маҳз дар нақши асосӣ шуморо интихоб кард. як духтари беботексу ҳамин оддӣ ман ба дар кор буд. дар умум ҳама хеле аз ин худкушӣ шумо дар аввали сценарий огоҳ будед, роҷеъ ба ин нақшатон каме мегуфтед? гуфтам очаҷон илтимос биёед амин филма ман бозӣ кунам, шумо бинед ки чӣ хел мебарояд. вале он гӯяд ё ман ё театр, яъни саҳна. ман оилая интихоб мекунам, ман хушбахтия интихоб мекунам. санге ба гури лайлӣ яке аз беҳтарин филмҳои тоҷикӣ аст ки зиёда аз миллионҳо нафар тамошо кардааст. муҳимтар бегона нест барои ту. амаҷон рости гап ман дар ин бора ҳатто фикр карда наметавонам. дилам лабрези хун аст. боз мегӯям бо ғам хӯрдани ту ягон чиз дигар намешавад. имрӯз меҳмони барномаи мо аст ҳунарпешаи ҷавон ки дар ин филм нақши асосиро бозӣ кардааст, Гулмира Аҳрорӣ. сараввал мехостед дар бораи худ каме маълумот медодед? Гулмира Аҳрорзода ҳастам. 3 октябри соли 2000 дар ноҳияи Айнӣ дар деҳаи дашти Сангистон ба дунё омадам. дар оилаи коргар. Модарам момодоя ҳастанд, падарам коригар. то синфи 9 дар муассисаи рақами 46 ҳамон деҳа таҳсил кардам ва баъдан ҳамроҳи оила кӯч бастем ба шаҳри Душанбе. ва давоми таҳсилро ман идома додам дар муассисаи рақами 37 ноҳияи Сино. ба ҳунарпешагии духтарон бисёре аз падару модарон розӣ нестанд. боз шумо дар асл як духтари деҳотӣ ҳастед. падару модарро чӣ гуна ба ин касб розӣ кардед? хуб дар аввал розӣ набуданд. то ҳол хай розӣ нестанд падару модар. хай дастгирӣ мекунанд, мегӯянд ки хай муваффақият ба ту, ба касбат, ба ҷодат, ба ҳама муваффақият, аммо дар умум розӣ нестанд, чун ҳар як падару модар хушбахтии фарзанди худро мехоҳад. барое ки мардуми имрӯзаи мо ба чашми каҷ нигоҳ мекунанд ба ҳунарпеша будан, хоҳ ҳунарпеша, хоҳ ҳунарманд. на танҳо барои духтаро, ҳатто ба мардҳо ҳам бо чашми каҷ нигоҳ мекунанд ки вай ҳунарманд шудааст, вай хуб раққос шудааст, дар саҳно баромада рақс мекунад. асосан чашми мардуми мо каҷ аст ба ҳунарманд будану ҳунарпеша будан. нашунидам нагӯед, нафаҳмидам нагӯед. рӯзҳои 2, 3 ва 4 ноябр дар кохи Борбад дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон намоиш фурӯши маҳсулоти хӯрока, молҳо барои хона ва хизматрасониҳои гуногун баргузор мегардад. маҳсулоти босифат бо нархҳои дастрас. биёед ва маҳсулоти писандидаатонро харидорӣ намоед. даромад озод аст. то ҷое мо фаҳмидем шумо ҳарчанд ҳунарпешагӣ ин як орзуи шумо буд, вале шумо як вақт хостед табиб шавед. чаро? бале дар аввал ман мехостам табиб шавам, чун модарам медидам ки табиб ҳастам, ба кор мераванд, либосҳои табибӣ чӣ хел мезебад. ва буд лаҳзае ки ман мерафтам ҳамроҳи модарам дар аптека кор мекардам. баъд гуфтам биё ман табиб мешавам. баъд ҳамин хел шуд. ман филмҳои амрикоӣ бисёр тамошо мекардам дар хурдӣ ва ҳунарпешаи дӯстдоштаи ман буд Анҷелина Ҷоли ва Хема Малина. ман бисёр тамошо мекардам. аз амон чизе ки тамошо мекардам, ҳамон чизҳоя дар хона ман такрор мекардам, барои худ такрор мекардам, нақшаи онҳоро иҷро мекардам. ва баъд шуд мо шаҳр омадем, имконият бисёртар шуд вақте ки аз деҳа ба шаҳр мебиёӣ, чун як духтари деҳотӣ будам, гандумдаравӣ, алафдаравӣ, хуб деҳая худатон медонед, як духтаре ки деҳотие ки амин корҳои деҳара мекард, мегашт, ба хона кӯмак мекард. хуб падарам дар Москав буданд, бародарам дар шаҳр буданд. ман ҳам кори духтарона мекардам, ҳам кори писарона. ҳардуя мисол дар хона ман иҷро мекардам. корҳои писарона вазнин набуд барои карданаш? хуб вақте ки маҷбур мешавӣ мекунӣ, мисол алоб кардан, ҳезум шикастан, алоб кардан, хуб замин доштем, гандум дравидан ва я банд мекунӣ. мегӯянд шуморо як себ ҳунарманд кардааст. онро кӣ барои чӣ ба шумо дод?
бинед вақте ки ман ҳуҷҷатҳоямро ба донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода супоридам дар факултаи театр ва кино рӯзи 15 сентябр буд. Мо якум рӯзе ки бояд ба донишгарда равем ва моя бо устодони худ шинос карданд. Хуршед Мустафоев ва Шоҳназаров Неқадам моя шинос карданд ва устод Неқадам гуфтанд ки ман ба шумо як вазифа метиҳам. Касе ки аз уҳдаш хуб баромад, ҳавай соҳиби як туҳфа мешавад. Хуб ман ҳамон вазифаи актёрӣ, мисол мо шеър мегуфтем, афсона мегуфтем, аз уҳдаи ҳамаш ман ба хубӣ баромадам ва устод сумкашона кушоданд. гуфтанд ҳозир ман туҳфае метиҳам, интизор. Ҳама 26 нафар чашм дар сумкаи устодам мехе ки устод аз сумкашон чӣ мебароранд, кӣ ба метиҳанд. устод як себи сурха бароварданд, гуфтанд ман ина аз Бадахшон овардам. рост омадан пеши ман гуфтанд гул бачам ин барои ту, барое ки ба хубӣ аз уҳдаи ҳама баромадӣ. аз ҳамон себ хуб чизи хурд аст, аммо себа мо 26 нафар як себа хурдем. Мегӯянд ки мо тақсим кардем, ҳама як газӣ гирифтем хурдем. Мегӯянд ки як мавиза 40 қаландар хурд аст. хуб ҳамин чиз буд ки мана боз дилгармтар кард. ҳангоми дар як тамрин дар намоишномаи Бунбаст гуфтанд шумо беҳуш шудаед. Он аз ҳаяҷон буд ё чаро беҳуш шудед? Медонед, дар аввал барои ман хеле душвор буд, чун аввалин нақши калон буд ва дар он ҷо ман ҳамбоз доштам, яъне ба забони театрӣ гӯем дублёр доштам ман дар он ҷо. хуб бо Мавлона Наҷмиддин ва бо Аъзам Розиқ, бо Қурбони Собир дар як саҳна нақш бозӣ кардан барои як ҳунарпешаи ҷавоне ки нав ба кор омадааст хеле душвор аст. хуб буданд мушкилиҳо бисёр буданд ки ман намебаромадам аз уҳдааш. Метонистам, мехостам, хоҳиш буд, имконият буд, аммо ман намедонам, чизе ман намеқапид. хуб ман намедонам, тарс буд, шояд ҳаяҷон буд, ман намедонам. Аммо баъдан вақте ки мо нақша иҷро кардем, ман гуфтам устод ман кушода шудам, яъне ба маъное ки ман аз уҳдааш баромадам, яъне ман дигар шарм намекунам. устод Қурбони Собир мегуфтам бачам ту метонӣ, ман ту ба бовар дорам, охи ман дидагиам туя нақшота дар институт, ман бовар дорам. хуб шудам хелу вақте мо як саҳнае мегузаштем, ман аз болои устод аз ҳамон баландӣ ғалтидам ва ҳамбози ман Аъзам Розиқ мана меқапад. Ин дар нақш набуд, ин дар вақти тамрин буд ки ман афтидаму ва баъд яке чашмонама кушодам ки Мавлона Наҷмиддинова мана сахт оғӯш гирифтагӣ, Гулмира духтарҷон хез ва баъди ҳавай ман ворид шудам ба нақши худ. баъди мушкилиҳо, баъди беҳуш шуда ғалтиданҳо. хуб мегӯянд ки ҳар як одам баъди ғалтиданҳо мехезад. хуб ҳамин афтиданҳо буд ки хестам ва баъдан мо ба намоиш тайёрӣ дидем. баъд як рӯз Қурбони Собир мана гуфтанд ки гул бачам ҳуҷҷатҳои омода кун. гуфтам куҷо устод? ба Туркия мерем. боз ҳаяҷон бисёр, як духтараки деҳотӣ аз даруни қишлоқ омадагӣ. устод гуфтанд ҳуҷҷати омода кун, мо мерем бо ҳамин намоиш ба Туркия сафар. ҳаяҷон, бовар кунед ман аз хурсандӣ намедонам чӣ кор кунам. ба ин падару модаратон розӣ шуданд? бале, падару модар дар умум розӣ ҳастанд. ман намегӯям ки падару модари ман розӣ нестанд ки духтарашон ҳунарпеша аст ва ё дар умум розӣ ҳастанд ва ё ҳунари мана қадр мекунанд. дар курси якум дар филми ҳаҷвии Овораи ишқ нақш бозӣ кардед ки он дар YouTube зиёда аз 2 миллион нафар тамошо кардааст. ба ин филм чӣ гуна роҳ ёфтед, яъне дар курси якумӣ? вақте ки ман якум курс будам, баъд устодо мана мегуфтанд ки дар филмҳо иштирок кардан иҷозат нест. то диплома нагирифтед дар ягон филм бозӣ накунед, барое ки шумо ҳоло ҳунарпеша нестед. хай ман ҳоли духтареки ҷавон, ман актриса, ман ҳунарпеша. мехостам, ман бисёр мехостам ки дар филмҳо бозӣ кунам, дар нақшҳои хуб бозӣ кунам. устодам Ҳасан Қосимов, нутқи саҳна устодам будам. баъд гуфтанд ки гул омадагӣ барои филм бозӣ кардан? гуфтам ҳа устод, ман бозӣ мекунам. баъд омадан Убайдуллои Саъдулло омадан, баъд интихоб кардам, гуфтан хай филма мо ба навор мегирем. рафтем, дар 3 рӯз ба фикрам ба навор гирифтем, тамом кардем. дар филми Санге ба гури Лайли
خودکشی کردید که بسیاری از تماشاگران خیلی غمگین شدن. از این خودکشی شما در اول سیناری آگاه بودید؟ راجع به این نقشتون کمی میگفتید؟ در اول هم برای که بحریدین صبور به من معرفی کردن فیلم سیناری آوردم من و گفتن خوب شناس شو با این و سیناری من خوندم. من از همش آگاه بودم. خوب در همین جا هم مادر نمیخواستن که من در این فیلم اشتراک کنم. من رفتم، من گوش نکردم مادر. گفتم اوچه جان التماس بیاید همین فیلم من بازی کنم، شما بینید که چه خیلی میبراید، بعدا فکرتون بیاید من با بچه من میخواهم تو بازی کنی، من میخواهم دخترم هنرش استعدادش مردم به نشان دهد، لیکن باز همین گپو کلوچه بیا بس کن. همین مؤلف فیلم بحردین صبور محض در نقش اساسی شما رو انتخاب کرد. وقتی که اکای بحریدین آمدن تئاتر گفتن و من دیدم گفتن اوه خیریت. من گفتم چی با اکا؟ گفتن یک دختری به بوتکس همین عادی من به در کار بود. در عموم همه خیلی دختر لازم بود است که اوروش بسیار اورویش نکنه، حسن طبیعی خودش باشد. خب بعد انتخاب کردن گفتن تمام ما راضی، ما فیلم به نوار میگیریم. چرا شما با مثل دیگر هنرمندان یا شخصانی که الکانی به سینما راه یافتند بوتکس یا اوروش سنی نمیکنید؟ من میخوام چی طوری که هستم من همه خیلی دوست دارم، برای که هر یکی ما میدونیم که آفریدگاری ما خداوند است و خداوند هر یکی ما را با یک زیبی خوب، با یک حسن خوب، با یک رفتار خوب آفریده است. اگر شما به یگان نفر عاشق شوید ولی اون گوید یا من یا تئاتر یعنی صحنه، کدامش رو انتخاب میکنید؟ بینید اگر من باوری حاصل کنم که وای مرد وای جوان در حقیقتا من خوشبخت کرده میتواند، خب برای هر یک دختر خوشبختی مهم است. خوب هم میگویی یک نویسنده هندی میگوید که زن چقدر با آبرو باشد، چقدر یعنی مالی زیاد داشته باشد، یعنی اگر فرزند عشق و شوهر عشق نداشته باشد وای به آبروترین زن است. من آیله انتخاب میکنم، من خوشبختی انتخاب میکنم. چون بسیاری از هنرمندان ما وقتی به سینما یعنی راه مییابند ترک تئاتر میکنن. شما هم نقشه دارید ترک تئاتر کنید یا دلبستگی دارید به تئاتر؟ چون میبینیم تمام استوریس های شما رو در تئاتر است بسیاری. خوب من عاشق تئاتر هستم، من خوب تئاتر انتخاب کردم و من فکر ندارم که تئاتر را ترک کنم. آینده تان رو چگونه تصور میکنید؟ من آینده خودم بسیار خوب میبینم. من باور دارم که اگر در تئاتر مونم آینده خوب دارم، برای که این گپ را حتی سرکارگردان تئاتر به من میگوید که همون جوهرک یعنی همون هنر خداوند به تو داده است، تو اینه بسیارتر استفاده بر در تئاتر. خب نقشای خوب دارم در تئاتر، بسیارتر نقشای اساسی من به میتیان خوب باور دارم که میتیان. 2 ساله که فعالیتی که در تئاتر لاهوتی داشتید در چند نقشی مرکزی بازی کردید؟ اولین نقش مرکزی که من داشتم این در نمایشنامه بومبست بود، سرکارگردان بودن قربانی صابر، و دویمش بود SMS پیامک. اینجا هم نقش مرکزی بود، کارگردان قربانزاده بهرام. و بعدا ما نمایش گرفتیم پرابی سفیدی چنگیزخان که سرکارگردان تئاتر لاهوتی سلطان عثمانوف بودن. در اینجا هم من نقش مرکزی بازی کردم. بعدا نمایش گرفتن ارواح بیقرار که در کشاده شوی مفصلی تئاتر ما این نمایش با پیشکشی تماشابینان کردیم. در اینجا هم من بودم نقش مرکزی. مادر در زندگی شما چی نقش دارد؟ نقش مادرم در زندگی من بسیار است، چون من مردانگی رو یعنی شکستن و خستن ها رو همه این رو از مادر آموختم. مادری من زنی هستند که آینده رو خوب میبینن، به دنیا با چشم خوب نظر میکنن، به دلگرمی میتین آدم با میگم بچه هر یک غلطیدن ها خستن ها دارد، مبارز باش در زندگی، هیچ وقت سرت خم نکن. خب یک داستانی زندگی من هستم مادرم، یک داستانی که تمام نشونده است برای من. یعنی میگن که هرچند که پادشاه وزیران دارد محتاج نصیحت های مادر باشد. در آخر گفتنی هم که به تماشابینان گفتنی هم که دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش،
سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش. حاضر جامعه ما قریب 80%شان کاری رو میکنن که دوست نمیدارن، چیزی رو میخورن که نمیخواهن یا لباسی رو میپوشن که نمیخواهن و در آخر گفتنی هستند که کاری رو کنید که خودتون میخواهید، خودتون دوست میدارید. کسبی را انتخاب کنید که همان دوست داشتن ها هر سحر شما رو از خواب بیدار کند و گوید که برخیز وقتی کار رفتن شد، برخیز به جای کار رفت. و این چیز من آرزو دارم. بینندگان عزیز، این بود یک برنامه ما با هنرپیشه جوان که امروز باشد به سینما هم راه یافته است و در نقش‌های اساسی بازی میکند، گلمیره هرارزاده. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.